Ui. Ara, ja va. El temps. Clar, tant pots fer la gràcia al 74 i s'ho Qui s'ha carregat? Que torni el Parra ja a la penya. No, jo tampoc el vull. Ah, no el vols? No el vaig se'n va. Però imagina't que aquest any li va com el cul en el Barça i diu, vull tornar a l'equip de la meva vida. Amb les meves jugadores Quan està aquí a Sicília. I per la penya Tomic és boníssim. Tomic és boníssim. El Pau Ribas. Aquí estic imitant. Jo l'equip estic imitant. L'àrbitre què? Sí, va donar l'antifum i penya bona. Paco! Jo estic a la taula. Ara pot ser taula, xaval. Ari, no, m'ho has dit tu, nata.
Sí, amb la oberta. Sí, perquè per ell això és equilibri. Per ell és això. No vol ser, anem més tard. Nosaltres que pensàvem més o menys com l'altre. I ara quan quedin... Sí, però s'ha parat. Ah, se para, porque empezamos antes para que no había arriba. Què? Fem una revisió del tema. Ah, no, sí. Bueno, pues la posa. Con uno ya tengo. Alexandra, comunica. Ah, que grava. Mira, la està gravant. És una zàpic, si entra. Mario, com era la notació? Porto 2 a 4. ¡Qué ve, Aina! ¡Qué ve, Aina! ¡Qué ve, Aina! Toma, Que no són culerlo! És una manreta, jo. Mira, una foto boníssima. Ara el mòbil que flipareu. Precisament d'un partit contra la penya. Aquí vaig fer 4 gols de la partida. Mira quina foto. Ja li ensenyareu. Mira. Tinc una cosa molt especial la foto, però s'ha de veure. Caga'm amb l'àrbitre aquí. Aina, poni! Ja, de robo ens van robar. Aquell del punt del Carpi! Mira! Aquesta foto. Sí, fa molts anys, això abans del coronavirus. La l'estrella de la penya es deia Nicolás la Provisola. Aquí quien puede, ¿no? Yo creo lo que tengo que hacer. Però és igual, si guanya el Girona, doncs el Girona, si guanya el Barça, mentre no guanya el Madrid. Bueno, Mario, tío. La penya... Pel tema de la connexió a internet. Bueno, va fer la... Si l'altre que no puc és amb la lectura.
un informador me dice, no sé, mi hijo, un informador, y digo, ¿tú? Cuando alinas cambió la vida. ¿Cómo así le dije? Yo, está en la escuela, ¿sabes? No va a pena. Jo pensava que era un bon just. Jo, quan vaig ser a l'Itra i a Barcelona, jo pensava que anàvem a un món just. Perquè clar, és àrbitre, que hauries de ser just, no? I és un món de justícia. No. És la cosa més injusta que hi ha. Si vaig, mira, la posició per pujar, perdona, però la posició per pujar més ràpid, arbitralment, és aquesta. Amb aquesta posició puges, vamos. A Copa Catalana com a mínim. I després n'hi ha una altra que per pujar a fet és més... Es chupar más culos, ¿sabes? Primer es chupar más. Y la següent és aquesta. I anar així imitant. Amb l'esquena és com si fossis un tiranosaurus rex i marca així les faltes. Així. Hola? Yo. Necesito al Rafa Mármol. ¿Ves quién al Rafa Mármol, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Al Rafa Mármol. Ya, veo. ¿Es así o no? Es eso, tío. Uno que tiene la nariz así. Y había un que es deia Arnau, no sé què, que pitava a primera catalana, que anava a pitar les faltes i feia. Mira, què fes? I dic, joder, tío, que se están matando, tío, y empezando que no alto. No, Arnau pues no. No, uno que se llama Arnau, que lo fui a ver ayer desde el Alce. Golpea. Bueno. Tío, hostia, tío, no hace falta que le pegue. Le pones sordo, ¿te acuerdas? Pero me quedas gustado, por favor. Nada más. ¿Me quedas gustado? Puta la bona, tu, no? La freda. Amb el Moneque. Ahora el Moneque que era de Cullera, negra, amb l'astre. Era boníssim, tio. Sí. Va presentar per així. No ho diu. Però... és que era fàcil. Està firmat, tio. Estàs recordant la matèria que tenia que estar.
Bueno, es igual. A ver, bueno, señor, ¿preparat? Mira, allà el tens. Mira el pantalón curts. Estem ben por aquí. Está más bueno con pantalones cortos. Me va a dar como el Sí, gràcies, sí, gràcies. Vols tirar-la tu? Vita, vita. 40 minuts per si acas, per això. Canta xula, sí. Mira que xula. ¿Hay alguno que no? Claro que sí.
aquí, Girona. Canvi quan puguem. Endavant! Endavant! La falta de tal, van la primera.
difícil de tragar. Prefiero más a eso que, o sea, un partido muy difícil. I els minuts de temps mort haurien de ser minuts de temps vius.
Tres aquí. Sí, el pot aixecar perquè ja són testius. És verdad? Aunque no pregunto por eso. Aunque ya se quieran lo que no quieran. Sí, por a ver si... Bueno,
que no estàs fent res, sisplau, que vagi allà. Palomo, quedan algo. Maño. Quedan 7. ¡Javi! Vamos, melodía de llevar de radiador al todo. No, pero si no, en vez de echar menos, aquí tengo 1, 2, 3 jugadoras. Ya te están diciendo. Ay, que yo también. Ah, sí. Vale. Yo puedo todos quieren que no pueden ganar, todo el mundo quiere que Quedan 15. Venga, por favor. Mira, no podemos, Quan toqui pilota, mec. Quan toqui pilota. El turno ahí que no ho veig. Bona, bona.
Correa está
tiene una tienda del Doraemon ahí en un centro comercial y yo Doraemon y una niña se me coló y yo ¡ah! ¡Me lo han colado! Y luego cogí al Doraemon y empecé compré los centros comerciales y mi padre flipando ¡tú te una guaña! Ay no, tío, era un... Mira qué guapo. Mira qué guapo. El Doraemon. Mira. No, esta no. Mira, aquí está cantando como un mongolo. Como un mongolo. Así que cookie. Mira. Mira, respira, Tons. Mira. Súper cookie. Estaba cantando. Yo aguanto la tele para los bus. Hay una casa que es un bus. Ganas de picar por abajo. La mano de la llave saca que es una cosa. Estoy muriendo locamente. Las tres suenan luz un poco. Para la horta, y un poquito con la cocina y ¿qué hacemos? Estoy curada, ¿no? Hay que Aquí se ya escapa. Ah, iba como... Ah, venga, show me. Tienen que esperar, ¿de dónde están hablando? Venga, digamos ya.
22, 7 y 15.
No, nada más. No, estaba poniendo música y me pasa Sí, el tiempo corto. Esto, la nota. Vale, falta. Primera. Aquí.
quan puguem. Bueno, si quieres hablar, pues ya no tienes tu libertad. No, pero si dices que la consiste en empate, y vas a la verdad que no me harás hablar sobre tu libertad.
Girona. Quarta de 12. ¿Dónde está el jugador que tenía campeón? Pero que la anule, no hay que soporte.
li queden 10 segons, Mike.